Ka Jaintia Farmer Empowerment Union kabadon hagisnong wapung skur kabaha papo ke East Jaintia Hills District kabadairu keseng kabatmai bat kabadairu keseng jongki nongrem menta kesngi ka khatlai trik ur kalalengkot kalayo banjit ya kinongkit kam kijongka President Toris Lona Siangchai, Vice President Trufina Lamurong, Secretary Janika Siangchai, Assistant Secretary Sodamini Rembai, Advisor Albinus Lamurong, Publicity Secretary Wan Biang Dekar, but Treasurer Sperki Siangchai. So katu yo I chaga jingjit nongkit kam sundan te yaga President na lai go chaga kong Toris Lona Siangchai siang pawan chakman. So siang pa takti. Chaga post yung sekretary kate lai go cha ngang pamga Janika Siangchai. Siang hakti. Siang hakti. Daman goda formi yaga JFEU. The ME members kamnin ne puregi purti jongki. The member wanong kong to ka kong pamon Siangchai. Wa ar to ka pondang rambai. Wa li to ka Anamika Siangchai. Wa su to ka recently Siangchai. Wasan to thaulat marchiang, wan ru to gadimon lang suchiang, wanya to kersiu lang ramklem, wapra to Olivia Siangchai, wakati to Grismon Rambai, waspau to Kanmau Siangchai, wakatbi to Wan Biang Dekar. Tegini to gi isi member yang I, te kamwada ongi, da form yan negus ni yaga. Jaintia Farmer Empowerment Union. Yo plai wa dayo ikam gani galat uya chem wagini I kiwa kwa uya join lang wa I nan benta gani ga rap karyang wa kwa I wa dayo I wa bonsin I heni po chnong po thao yang I la ni nu benta phangani ga rap karyang ni nu vi chnong le yo manduna phang te jing yo man toy phang rap karyang emgi bru kwa kwa rap hendrai mem yo gi ga te skim la ni emgi wa bonsen hawalai ju iperchangi ulai cheminu ni benta guat gini gua man kam ki saheb kuak so de benta ni garap karyang la mut mju yo gi bonsen jo hawayu ga keperthai kat ni to keperthai wadu nong ni benta wa dang yo dang yo iwadu dang do kat bagam te I kwa bhai emse ni ga wa u form ya ga ni ga grup ke yong I de benta garap karyang wo penku chakmat bonsen halaluti yui lada emcha surok lai spek surok ke man gini surok yang I to ka national highway teman da yui mat bon gi mar ki mata untuk gi marep mariang go lai lang ba gi big state hawa ga state ke yang I to chibun to miet ki deng gi set em gi khanda go miet ko sbo ndrem em yo jing mentoi gi wa u yo mem yo ga galat luti yo perchangi wo upha gini ki marba gini ki marep mariang sagawi gai state kat bagam te ikwa ahini wan nado mensin wo ya form ya gini gi para member gyong I o embenta I hainu benta to umani ki wa ku saprang hoy umani gite wa jonya o emegi member klemda kre sitom klemda em gite mesin open slor ya ka district yong I ya ka state ki yong I hawa kirap karyang to man go wine benta gini gi yui kenda go spo ndre I pedem kam na gam ho man makana go kat bagam te kapat ya gini ki saheb la ne ki wato upat ya gini ga rap karyang to penku gi chakmat la ne chaprang yo I urep uryang Penpau jeng siang ru yang ulai sa sin hakmat yung kiniki member wada join news ni nga to Janika Siangchai manalek kamu sekretari yung Jaintia Farmer Empowerment Union taga jing temu la ni jing mang yung iyo chna ya gani ga group la ni ga union nim ta im lang sa lang yung ida yu I
cibun gejing em kami ikam tam ya garep kariang man go kam gobi nge change seru yang i hapok ni gari Meghalaya yang i waro gobi lani Ongo State te kam gejing chem yang ada juk man le kam gobi naga nong kre lani chief executive officer yang ni garep kariang te ini por yu chem cibun gejing kam tam kam nu pen develop ka ya garep kariang ketika scientific farming lah adu kata im yu ya la da em gole man go di gua subsidi lani di loan te man go wa bahaya gi nong rep uhim loan wana lor bo mi athau dai I te saw bo him mi ga loan di yeu su kalai ten em gi brule wangya gi udai de ga yung yom ki wo pen cha hadu wo yo su ya ga loan ten ai gi kam kor dum khole ten gi officer dang him gi chiteng lete wo yo gi kam ga ni ga commission ne mentau e kor dum kho la ne mentau e ga nu ga machinery ne mentai gi rep rem te ngayu chem ngijing ikam tam haga office gua krekam nem taga rep garyang MGR tali gawi office mkwa khana berti man go gawi gua discriminate bha ya gi kanthai ya gi rep garyang percak bagi ya I hawan cha office pani gi skim le dang man dang pentelet bor gi penkeleng gi pen jam mesin gi teman go wacam jing bhai go rep yang kham tam ya gitu bethan ki bom to pure puthi pen jingjar go ya ki wo wan chapo office sniao do lat gi khang lat go ya ki te chibun kam yo jing chem yo nga kham tam kamus in le man uwi no go jing rep yo I go pen matoy bha la da yi I khang lat ya kitu gi sin go wan na bar te yo supply di yo I te le ga bi gi jing trang yo I kam ga sing la ni kam ga union wa yo yi u supply gi mar yung I chwa la ni u bo dori le di wa man salen sar di ga ju kanang yo yi u pen im ga ya ga ni ga rep ga riang yung im te daw poi por wa ga rep ga riang yung I le dang man le no e ga daw swi gi nong rep u rep kam man ka te I duna ba I gi wa rep wa le dunai wa mi pisai u rep la da rep pi strawberry le em kam pisai pi u lor ga la di rep pi in em kam pisai pi u lor ga la di rep pi ga cermit em kam pisai pi u lor ga te em kam le ga funding la ga sarkar di pura wa yo yi u rep u riang di rep ga riang wa he te chu kham tam u patai pe nya pi wa kam nu lai ga ni subsidy system la da em ni subsidy le habdu ki u su ga loan ten isnya ko men ni ga o em subsidy ga te u him ba ga ga loan hile hoi u e sarkar I full 100% subsidy u khana phi ini por de em hi go scheme le wa yo 100% subsidy haga te 100% subsidy da man go ga yakni ang em kam contractor hi te tang ong e phi u ya le perchai kam ga sen ya kam gitu ki officer ki wa himbor la ni ki wa him ga hok yung di pajba la te to uman I go percha la din ye ga farmer commission la ni lam ye ga SFC wala state am yega rabi ile I uyin percha kam pajba ongi la dim em pajba em kam hi go te office tang khana e phi jing em yung pajba man go yau tu saheb le uchong hadrang suki lam em gi te gi pajba man go wale no e yau saheb uchong hadrang suki te daw nga karpat o kam gi te ki pajba la ni kam gi te gi nong re wan phi chai umi khmat phi ya join ya gani sen khanang yo ye rabi phi habun te di gi banta ki wa pher kam tam ya rabi phi hagal yang gate hi go pen ku dor ya gamar ba mar di yung I gate ga rep riang yung I we wi la am ngiting cha ban pen yang phi na yang ga nu office nya pha han atatin wan cha I kloi I ya rap phi ta do ini kentin wa khajak kit bok kit riang ya sen baro hi ki gobi ya ki member ki wakit kami I ha ni sni man go ga jing sedang yung I go khen ta ong gi jing ya tali man go ga bor la da I ya tali I ye ulai chakmat yo ye le percha ya kiteki he yung I wa em halor yo ye peduk ka high level hagi cermit hagi tegi sin hagi tegi sumrit hagi tegi I rasun ki wa man kam kitegi marbam I man gasni te sachisin engu yo blai bet lai renti ga ni kam go khen yung I kumle chi mo bar tinggal kerja no ya gini ge jingle gini hi mi khma ya I te ile man ngap than te da yu phi wada tumen da he te rep te riang wam em ngam to ya ma te remu yo ga te ge jing ya rap lagi sarkar la em te loan ko ai gile te podang su te sna tang su le te sna e te do te kite ble chi bo